Kasengdaw Yong Kabanarilum Jantia Kajantia Coal Miners and Dealers Association Hapo Kajingalam U President Uba Borin Shadap Ha Kajingalang Balapenlong Mentakasngi Kalaitri Uchendeo Arja Penreo Kalaya Mirjingmot Halor Kikam Kiba Kaseng Kalaya Lenti Kata Hadian ke General Meeting Bat Rally Bat Ba Kabla Long Ha Kahinyotrik Ubnaya Yong Arja Penreo Bala Songtho Ba Ka JCMDA Ka Klam Shong Klikti Ha Kabayadei Bat Kakam Daw Yong Bat Menta Kaseng Kadang Up ya ka por kumpala aipor ya ka sarkar bakan le ya ka badan kam kajing aipor jang ka seng ya ka sarkar ka dei hadu lai banai ka ta na du ka sngi bala penlong ya ka rally pat ba ha cleariat ka ta na du ka nyo tere ku banai ya yong ar ja pun reu bat ha ka ni ka sngi ba ya rally ka seng ling ba deputy commissioner ka East Antilles district o Manish Kumar IAS kala IT ru ya ka dor khas sho menteri rangba ka jilla o Konrad Sangma Tungin skap menta ya ka jingpen sngaw na o Vice President Jong ka Jantia Coal Miners and Dealers Association uba Justin Dakar. Chim ya gani ka benta ban hai kuble ya ki pajba jong ka East Jantia Hill lengba ga Jantia Coal Miner and Dealer Association ban ngakwa ban bentip chik pajba ha ka jingede ba ka jingya lenti jong ka Jantia Coal Miner and Dealer Association nadu bangila pulong ya ka general meeting ba public rally akan nyautul April 2020 kalong kumne menta kasmi ka jingalang ka executive committee jong Jantia Hill Coal Miner and Dealer Association kabalalong lai tarik Jun 2020 kalayamir jingmut halor kini kikam kibaka seng kalaya identi adin baga general meeting bat public rally kabalalong akan nyautul April 2020 syu akan dikasmi gilayo ban summit ya ka memorandum chau Chief Minister Badon Burom jongi lengba ka office Badon Burom jong Deputy Commissioner jong ka East Jantia Hill District Cleariat kabaleng ko ngapo ini gisngi kala de pan pengkre ya ka draft mining plan katkum ka jinge perlu jingmut bat uma snyo halang dhar u Deputy Chief Minister Badon Burom jong ka sarkar jela ha ka office trekam jongu has sekretariat kabaar Henry haga jingede bat kani kaseng Jantia Coal Miner and Dealer Association kadang up yaki seng trade doyong narilum kasi bat karu ban pendep yaka draft mining plan naga benta ban compile lang haswa ban submit syaki bor jong sarkar jela balai kaseng kalaya kendu yaki MLA Badon Burom jongi hapo kathan East Jantia Hill District naga benta ban penyo yak appointment ban yakendu yo Chief Minister Badon Burom jongi basau ka Jantia Coal Miner and Dealer Association kala depro ban yong meeting lang ban ki officer jong ka DMR Government of Meghalaya ha ka office trekam jong Director of Mineral Resources ban yakren halor ka jingpeng kre preparation ya ka mining plan katkum ka jingede bat kani ka thain jongi Basan syu ladep ban yong meeting la arsin kenti rengkat bat ka state from kaseng kabadai pek ya ka country doyong ka bakantup lang ya baro kiseng doyong ki badan hapo Jantia naga ben hapo ka jela naga benta ban itrei lang nadu rilum khasi Jantia bat chadu rilum garu ya ka draft mining plan kabangi tip nigi khot ka small underground scientific mining plan nakaliang ka Jantia Coal Miner and Dealer Association kaladep summit sya ka state from ban yo le ya ka badun kam hadin baladep ban pek bat bisar benia ya ka draft mining plan nakasi bat Garu Hill on chna ya ka final plan kabanlong solansar bat on summit ya kani sya Chief Minister Baron Burom jongga jela ya ka memorandum sya Chief Executive Member jong ka Jantia Hill Autonomous District Council Juai lengba ka East Jantia Hill Coal and Mineral Supplier Association kawai na kunhun trailang ba ka Jantia Coal Miner and Dealer Association naga banta banyera ban penpli biang ya ka jingti doyong namar ka DC Council ka don ka bor ban peg halor ka kendeu ka chiap kum ka jingpen kenmau ka Jantia Coal Miner and Dealer Association kala aipor ka sarkar hadu lai benai ban le ka badon kam katkum karai jong dipai ba ha ka general meeting pat public rally bat kani kan kut
akan new tarik ubna Julai hajar penriu. Kum kaseng kabadai pek ya ka country deuyong abaro kawai gari jantia ngida karpat ya pai ba pakin yaisha kum karai kabagile yakut haka general meeting ba publik rally kebalalong haka new tarik April hajar penriu. Bat kani kajing aipor kajongi government kankut haka new tarik ubna Julai hajar penriu. Iwan ban kerpat lang ya boro ki pai ba pakin sniau ba panang ai kti timun kti tidiang jungki ban ye trelang bat ka jantia coal miner and dealer association hagi por ki ban sawan tat hadu ba ka por ka bani ai ka sorkar kan kutno dagni kenten ngai ku lang ya boro ku sibon ku sejaro.